Ne. 10. mjesec. 3 godine i 5 mjeseci. Kako smo mi izašli. I koji dan. Mi smo izašli u maju. Da. Vi si izašli prije mene na Više onda, koliko je to? Ne, 3 godine i 5 mjeseci. Kako smo mi? Da. 6 mjeseci. Kako ti zoveš, dečko, a? Ja. A? Marija. Ti zoveš Mariju, jel? A kako se onaj tamo zove, Brkin? Danija. Daniel. A šta on radi tamo? Ništa, on gleda samo. Isti je Brko bucmast, a? Gdje danas kome? Ja kažem, sad vidim. Daj pokaži nešto. Video. Tako ti Ste ružni. to mi gradu iđeš. Koji iće? Burak. Iz Baden. Iz Baden. Koliko je bliže gradu? To Slovenija. A mislim to prolazi za ovo. To je Slovenija. Nije, no Ivanka, sestra mogu Mika. To kema to Mika, nije baš Mika. Od Niderga gore to se kema. Moram mi sad kod nje da imam 2 dana. To pređati, leža psište i kanaj, jebati ti i kanaj. Da, Mika. Ovo je autom došao. Ja, da. A ne mogu. Dvi. Da, kaj ti poželjno. Nisam još. Kada krija? Sad trebam plagat, ali ne dam mi se. Nije to teško, sad košta puno. Ja sam Ne boj se, nemoj da bježiš od mene, nemoj. Gdje je staraka bila jebote? A sad 7. Mogu gore košta 1000 maraka, ako hoćeš pravo plagat. Ja Pravo, ima neki. Dobro ima, ne. Ako neko drugi obučava. Nema auto, ne puno staje auto. Ivana Kavelja. Ljudi, koliko treba? Neke srpska. Neko veče došao u 10 sati ovdje i sad mora on ići. Kako se došao do 10 sati, to ni auta nisi imao. Budio sam te čitavo jutro, nisam te mogao probuditi. I zato drugi puta imaju ti da injekcije penicilina, jebate, ti treba da spavaš 6 dana. Sad ne mogu više spavati. Ja žic, pravi. Darko. Ja? Moj Darko snima sviđe. Nek to da vidimo da li pere na Vidim ovo, prljavo nije. Da. Malo nije, mislim. Moj Darko.